Aku play mata ka singi yo banyak kendo ya Deputy Chief Minister Badan Buram iba singa balang dhar ni office jungi po secretariat di kajiwan kajungi mata singi kede banyak kan berdien halor ka martin issue ka ba ngila sedang ban eki banyak kan do puna Agos arajar arwe te mata laya arteri kisnam te ko ban smutu ka ika siap nanti juga ni kam komu menteri berdebat kini kam di hadirin banyak banyak keren berdi batai yang gaji ya juga ni kam pada kapau syai pada nabuka stage of progress bagi kerman sekian ba dan poi syaka tahu juga jujur te ke ega ba khamsung tenat ru kalau ba nakaliang menteri lapor ba ka sarkar hi dekat ba we ka company ke ba dari don napi ki media glai ba di company ki namanya kendu ang tai pemerintah dekat lambat ni kalau ada gaji keren bagi ya ba pomno ban kela ya ki jaki jabo jaban syak spa ka phol ne turning west to well ki mo tin nang way ma te makalong manta ka kani ka kam ko layak khmat pasdang bat kai ka bakham stunat shu kolong ba menteri la tip singi ba nakalang juga selong municipal board kila sedang pan penduna ne ka wes ne ka jabo jaban ka badan mentah tai pemerintah pemulai ya ka bakan nang menbit mikra nang kit ikini ki wes plastik wes pati company ki beper kana pan penduna ya nyot berkai ka kham sunat kolong pa nakalang menteri kolong pa hadir ba ala pan wen pat ya ka martin na ka sedang maulai hanta pan sa yo mat pengkaladur yang kecamatan kacungi yo belum orang sedang mulai betul. Kalau baru mentah tanah marki kini ru agak beda segregation of waste mah begitu. Ki sim tangi ki waste ki begitu ka kabasa par kadar be amarte. Kita di kowe. Depan om belum bergerak te ka namar ki kuai bergerak namar kajing berat jabo jengki jong mangi barok lah ni kami itu tangi ki waste ki ba la ban reuse kadang ki waste ki ba hapan pa support be betul. Di kita di kowe kalian kacungi tinggi keren be ni stress be kita ai ko poin ka belum bergerak be coy kemerten be. Kat bang la pana penduna ketika wis dan bapi wat dikilat nanti ke kalau kita jadi ki wis lah nang pendon kam neki company ki bepiar penduna lagi semua nang ini kasurkar ini kadon ar jemot Allah sis klik ka don ar jemot kawai ke ong na bangin penkela ya kata ka jebok si kespa kawai pak penkela kita ka jebok sya ke boarding tengin sutu sya bahang ni kesukar kemud penkela ya kesbok seno habai dei berkata ke benta tengah try ke khamba we kali we menteri dan ki official berdebat dari kita dan kalian kacungi te ka stress kacungi ke balong dubne ke berkerja ya ka merten de kalau mentah pak berkerja long kadang-kadang apa ka jiat nanti nang ni khidmat di dahaban penduna cua dakap tak bagi orang ba pengkela ya ka jabo asya kespa turning west bulan kerteng apa kerteng samran si tidak kini jelas sekretari sama pi kini ki jet kam tu kalau mentang lo pi arsna mentang layak kini ki jet kam kalau ki involve many stakeholders teng mla ban ong ka papor ro kono long specifically ngimla de nilai syai kerpat pat yai botong yu menteri ba kan kloy kan ka namar ba kalau mentahi hoi kalak ta ya ka let kawan bat mun pedang sobha yakin wan jungo kai perthai ni kin wan kai spo ka jela ka jungi da jing smart amnong ka ege tenat tenat tin kala ka jungu ba sap ikini ki jiut jingnam pa balong pergi pesau menteri mentasi dengan try nakalan ka sarkar kan kloy ya kan ka lai ke sarkar kelak yo cekane kaya kalau ada mentah buat pau menteri ni kadang ke kadang si keren di ke ba menteri wah ni gini lawan partai pelat kata di kerman sekampat lah rekam menjadi syikmat ya kini ke jing sma jong ke martin ni
mentang kalau penuh ke condition hadir ki shimi kini ki steps ni ki measures man penduna kita kan yo nama ni kacing seman tu kawan ni ba bun ru ko mo te ko makalom nang ta hi kacing uncing nang padang don tang bakal akan guna na kinong mulai ke jongi ya bede kacing seman te kawan ni kita kalau bakal ong untuk mana di nomor bakal sarkar kala ta gini company ki berper lawan penyekeran baju kendu ini ru kan sedang penduna ni ki te kat bakal nang la penduna katar kanang hiar kacing seman na kani pemerintah kijing ai jimut kijing dawa kalau ada pasdak mo de hadir bingira ya kam kum tu nadu agos ajar kuai minister ula thungi komiti mo to por ka ya kepala khri komiti da bu CEO juga Shilo municipal board kat lang mengi kana ko ka mulai tun bar minta terter ke bedon lang kana kalian pollution control board bedon lang to por te kadang lang jing ai jumut bo mar kaliang pada hadin ba jing ai jumut bo mar kaliang tungi ni sutu kan ba kam kelayan cuman kalau kai ka sutenat Tum kwa ba ni kam kan step kan kerki ne phihon ba ja kai bujubak tu minister ngi la pen pa ya ka jing kerki juga kam handai long kumang la ong ni kong ba kan ni ka kam ka involve sibun bel stakeholders kam ni kai so pi hagi senam juga le ka sarkar la persiang ni bani ka shwe kidan dia jing persya apa ne kitu gi sino ngi thai te kam dei kai besuk kan presiden kam handai kai ka banganu ban ong pa kam la ya chama dan katai kumba ni